Ovu sezonu omogućuje Libres. Zamisli da ti netko upali radio u glavi i taj radio od 0 do 24 priča o hrani. Šta ćeš jesti, jel ti treba, od sutra dijeta. Pretjerala sam, jer smo svi za stolom, puno je hrane. Danas pričamo o tome zašto žene imaju tu mentalnu buku, zašto je tako teško samo se opustiti, kakvu ulogu imaju hormoni, stres, društvene mreže i dijete i može li se taj radio uopće utišati. Kakve su mi ruke, kakav mi je trbuh, kakve su mi noge. Gošća nam je doktorica psihologije Anđela Đinđić, koja kroz svoj rad i profil Lifestyle Psychology svakodnevno educira o mentalnom zdravlju, odnosu s hranom i pozitivnoj psihologiji. Ako si ikad osjećala da hrana zauzima previše prostora u tvojoj glavi, ova epizoda je za tebe. Bok Anđela, dobrodošla nam u podcast. Bok Anđela. Hvala vam na pozivu, Edita i Lidija. Evo, veselim se ovom današnjem razgovoru. I mi isto, jako. Imamo puno pitanja za tebe, vidjet ćemo koliko ćemo sve uspjeti, ali jutros kad smo ponovo prolazili kroz pitanja, šalje Lidija poruku: Isuse, koliko je ovo pitanje? A zato što smo ikad htjeli znati je tu. Da. Tako da, ali ajmo, vidjet ćemo koliko ćemo proći, ako ne, Anđela sezona 2. Nastavak. Zapravo, kad smo smišljali epizodu, razmišljali smo kako da uopće krenemo i zaključili smo možda najbolje krenuti sa jednim primjerom koji je istinit primjer iz moje osobno iskustvo sa dijetama ili menadžiranjem prehrane kroz srednju i faks. Znači, kako je to izgledalo kod mene? Znači, u nedjelju se napikiram, sutra kreće dijeta, plan, sve ima, izbacujem kruh, izbacujem slatko, večera završavam u 6, lagano i tako to. I sad super ponedjeljak, kreće se, cool, sve ide dobro, utorak, it's fine, srijeda, sad se već osjeti, ne znam, gledaš, svugdje ti negdje izlazi hrana, vidiš svaku pekaru na cesti, svi koji jedu neke za ručak, ti gledaš im u tanjur, znači već nije ti sve jedno. Dođe četvrtak sranje dan na faksu, ne znam, i najavili neke ispite, neko ti se usro u život taj dan ovako generalno na cesti, ne znam. I dođeš doma, još ti nešto imaju da za reći i sad malo posusneš, mislim, znaš šta, poješ ću samo tu jednu kocku čokolade, samo da malo se dobijem. Međutim, kako ja ne znam granice, ta jedna kocka čokolade postane paket čokolade i mislim si, znaš šta sad kad sam pojela i taj paket čokolade, komotno mogu još pojesti smoki i zaki si sad ne bi napravila još jedan sendvič i zapravo pojedem za ova 4 dana što nisam, to jest 4 dana što nisam, nego pojedem za zadnjih 7 dana. I onda si mislim, ok, na šta, sutra fakat sad podvlačim crtu i onda sutra dođe petak i ja krećem ne kak sam prekrenula u ponedjeljak, nego još 3000 puta strože. Znači nema večere sad. Nema, ne znam, pola tanjura za ručak umjesto šta sam sad jela. Tako da, i onda to tak ide u krug. Znači onda petak strogo, subota strogo, ali malo se popije na večer, nedjelja, jebi ga, sad ću ipak malo masniji ručak i tako to ide. I onda si opet ponedjeljak gradim. I tako ja mislim da sam ja provela godine na faksu i srednje. Pa mene zanima, sad cijeli taj proces, šta se tu događa? Šta se meni u glavi događalo? Prvo ću reći biologija, a onda ću reći psihologija. Što je zapravo najčešći uzrok pretjerivanja u hrani i prejedanja? Restrikcija. I ono što danas često čujemo i vidimo na društvenim mrežama kako se slavi, hvali kako je neko uspio u nečem rigoroznom i kako se često doživljavaju planovi prehrane koje daju stručnjaci vrlo restriktivno i primjenjuju se, od sutra ću ja to krenuti i odjedan put totalno promijeniti svoju prehranu. Našem tijelu i našem umu to je preveliki stres. I kad mi uskraćujemo hranu, pogotovo danas u ambijentu gdje je hrana vrlo lako dostupna, možemo imati za par minuta na stolu bez da znamo od kud je došla, kako je pripremljena i pogotovo ako je zapakirana, ako govorimo o nekoj visoko procesiranoj hrani,
mi na neki način imamo najosjećaj sigurnosti, znam što ću dobiti iz toga. Jer je i ta ambalaža smišljeno napravljena. Čips koji je hrskav nikad neće doći u nekom mekanom, nježnom pakiranju. I ne razmišljamo o tome, a zapravo je jako povezan. Ja čim uzmem taj čips s police, ja osjetim, moj mozak prepoznaje to hrskanje, aha, to ti je taj. Pripremi se na tu teksturu, na taj doživljaj, na to iskustvo. I ovo tvoje iskustvo koje si ispričala je vrlo, vrlo često. Ono što nije često je nismo ga svjesni i mislimo da to tako treba, pa svi tako rade, pa evo tamo gledam i neke ljude koji su mi možda uzori ili koji su uspješni ili žene koje postižu puno, koje rade dobre poslove, koje gledam kao neki primjer i vidim da se one isto ponašaju. Ali to nije dugoročno drživo i nije dobro. Upravo zato danas govorimo o tom food noise-u i toliko se u toj dijetnoj kulturi food noise, ja bih rekla, patologizirao. A zapravo je normalno i prirodno da mi mislimo o hrani, jer ona nam je nešto bez čeg ne možemo. I sad, tanka je granica između... Koliko je normalno? Granica je uvijek ono što nam je zahtjevno i teško odrediti. Ali ako ja mislim danas... Jutros, probudila sam se, spremila sam svoj doručak i razmišljam što bi mogla za ručak. Ok, imam par opcija, organiziram se, to je ok, to nije food noise. Food noise je onda kad... Ok smo. Sad ćemo biti do kraja. 20 godina kasnije ok smo. Vidjet ćemo, čekaj. Lako ćemo. Food noise bi bio da ja sad u trenutku dok mi razgovaramo, razmišljam joj, trebala sam uzeti još nešto ili joj, nisam trebala možda pojesti to za doručak ili joj, za pola sata ću sigurno biti gladna, ali ne smijem pojesti. Kad mi krenemo obsesivno razmišljati o hrani, kad nas te misli zlostavljaju, ja bih to tako rekla, slikovito. I kad primjećujem nelagodu emocionalnu, kad vidim da me to uznemiruje, kad vidim druge da jedu nešto, meni je joj, zašto ja to sad ne mogu jesti? Ili zašto oni sad to jedu, provociraju me s tim što vade sad tu čokoladu ili taj čips. Često klijenti mi znaju reći kao, ne, ja ne vjerujem u te bajke da se može pojesti kocka čokolade. Može, onda... ja mogu, da. Može ja se. mogu. Lidija, ne, evo, ja da... mislim, dve kocke, evo. Ja mogu jednu kockicu. Ja svaki dan pojedem jednu kockicu čokolade iza ručka. Ili dvije, ali meni je to okej. Mislim da nikad nisam pojela cijelu tablu čokolade. Ja sam jednom pojela jednu milku, onu veliku od jagode cijelu i nakon toga više nikad u životu nisam mogla pojesti milku od jagode. Lekcija. Znači, lekcija je pretrpajte se da više nikad ne jedete. Ne. Vam se toliko zgadi i doživite tu emociju gađenja da nikad vam to ne pada. To je ne bi savjetovala to. Ne. Probat ćemo to izbjeći. Radi, ajmo primijeniti ono, ako mi se stvarno jede, idem pojest u prisutnosti, a ne se bojati. Mi često kad kao etiketiramo hranu, ovo je dobro, ovo je loše, kao dobro mogu jesti bez ograničenja, lošu ne, tu moram paziti, tu moram brojati, tu moram gledat kad, koliko je sati, uz što ću to kombinirati slično. Tu nastaje problem, jer ako ja dijelim hranu na dobru i lošu, koja govorim čokolada je loša, dogodit će se nekada ću pojesti tu kocku čokolade. I onda moj mozak vrlo lako ide u to, pojela si nešto što je loše, znači ti si loša osoba i onda krene, i to je onako lijepa odskočna daska da krenemo prema sebi onako grubo, bez imalo samosuosjećanja i vrlo često onako kako su se drugi ponašali prema nama. Jer ne zaboravimo koliku ulogu zapravo ima obitelj, okruženje u kojem smo odrastali i često mi znaju klijentice reći da pamte prva zadirkivanja u školi, izrugivanja, viditi noge, viditi ruke, imaš veliki trbuh, vidi ona jede slatko, zato je takva. To su stvari, riječi koje jesu u nekakvom dječjem duhu, kao neka igra, zabava i način nekog povezivanja, ali mogu ostaviti velike tragove. Nerijetko čujem i unutar obitelji da roditelji ili drugi članovi obitelji komentiraju, prasice jedna prestani jesti. I kad pitam klijentice što vi govorite sebi kad se dogodi moment kad pretjerate u hrani,
što ja sebi izgovorim, ja nemam snage to izgovoriti sad na glas. I jedna od vježbi je upravo ta da učimo to izgovoriti na glas, da se čujemo. A zašto, jedno pitanje, zašto etiketiramo hranu? Odakle nam ta potreba da etiketiramo hranu na dobru i lošu? Što nam to daje? Pa prije svega da što prije odlučimo što ćemo napraviti, koju ću uzeti, ali to na kraju dolazi iz cijele dijetne kulture i iz marketinga, iz načina na koji se komunicira unutar prehrambene industrije. Ovo je dobro, uzmi to, bit ćeš dobar, nagradit ću te ili dobit ćeš neku nagradu za to. Često čujem i to da ne, ja ti sve kupujem u dućanima gdje je samo organsko, bio, ali onda na kraju dana tražim zalihe bombonjera čokolada koje sam dobila prošlog Božića. Ganila. Ubiće nas sad. Tako da to dijeljenje dobro, naš mozak voli brzo donositi odluke. Nekad nam je teško sad da idemo u trgovinu i satima provodimo, ne znam, čitajući deklaraciju ili odlučujemo koji proizvod uzeti. I onda idemo prema onom što nam je poznato, što smo čuli, što smo negdje vidjeli, što je na neki način sugerirano. Ali zapravo je jedna od stvari koje kad govorimo o tom kako popraviti odnos s hranom, kako ga izliječiti, kako doći do jednog mirnog i zdravog odnosa s hranom, prva od stvari je nemojmo dijeliti hranu na dobru i lošu, zdravu i nezdravu. Ja volim reći, sva hrana je hrana. Sve ono što nalazimo na policama je prošlo neke sigurnosne provjere i tu je s razlogom. Na nama je odgovornost što biramo, kako biramo, kad biramo. Poznato je ne idite gladni u kupovinu. I stvarno mi kad idemo praznog želuca, kad osjećamo glad, drukčije biramo. Jer to je biološki što utječe na naše ponašanje. Koliko nam zapravo prehrambena industrija pomaže, odnosno odmaže u izboru? Jer ja znam, na primjer, kad idem u dućan, 100% sam sigurna i znam da se ne mogu osloniti na ono što mi je ponuđeno na policama, da je to najbolje za mene. I dovodim se u situaciju da okrećem staklenku po staklenku i gledam sastav. I što je najgore od svega, ili ne znam je li najgore od svega, ali mnogi stručnjaci će vam danas savjetovati da morate naučiti čitati etikete. Inače ne možete donijeti dobru odluku. To je činjenica. I sad kako da mi zdravo pristupamo? Da, sudjelujemo u takvom jednom ekosustavu. Jer ja, naravno, kad uđem u supermarket i počnem to sve okrećati, ok, već sad znam što mi treba i znam što mi je ok, naravno da razmišljam o hrani. Onda razmišljam gdje ću ići, gdje imam najbolji izbor, pa krenem okretat to sve okolo. Ja se sjećam kad mi je muž jedan put rekao, Edita, zašto mi ne kupujemo u supermarketima kao i drugi ljudi? A ja ne znam šta da ja tamo kupim. Ja govorim, kad mi to ne jedemo, evo, ne znam što da kažem, voće, povrće, par zapakiranih žitarica, pseudo žitarica i to ti je to. Ja ne moram ići u veliki supermarket zapravo. Kako da si onda pomognemo? Hvala ti na ovom pitanju, jer sam ja upravo kad sam preselila ovdje u London doživjela taj težak trenutak da mi je bilo odlazak u kupovinu je bio toliko stresan. Prvo bili su mi brendovi nepoznati, odem u 3 različita supermarketa, sve mi je nešto, nije mi ugodno bilo birat. I bilo mi je iznenađujuće što ću od toga birat kad je sve polugotovo i gotovo. I kako ću se ja sad tu snaći? Sreća da imamo tržnicu nedjeljom i onda je to ok, idem tamo. Onda kad sam krenula, pa što ću tamo uzimat? Pa povrće je drugčijeg je okusa. Baš je bilo onako iznenađujuće teško. Mislila sam, pa ne, imam ja svoju naviku odlaska na tržnicu, znam što kupujem, znam nekako svoju neku bazu namirnica i hrane koju koristim, ali je bilo jako izazovno. I ovo govorim baš za sve one koji nas slušaju, koje evo kao i mi živimo ne u našoj zemlji, nego živimo vani i suočavamo se s tim, to jesu i kulturološke, ali evo i te lokalne neke razlike. Ja sam shvatila zapravo da tu primjerice, jedan konkretan primjer, ne mogu kupovati ribu koju sam navikla jest u Hrvatskoj ili u Italiji, jer je nema.
Ako ima, onda je došla od neko daleko, onda je vjerojatno iz uzgoja, onda je vjerojatno i nije svježa. I zašto bi se izlagala tom riziku da uzimam nešto što nije kvalitetno? Naravno da u restoranu ako mi sjede riba, naručit ću ribu. Imam povjerenje da će taj obrok biti dobar. Ali kad biram ono što oni ovdje jedu lokalno i ono što je njima dostupno. Da li je, Anđela, jedno potpitanje? Da li je sad tvoj odnos prema tome briga o sebi ili restrikcija u nekom smislu? Briga o sebi, ali vrlo je tanka granica između tog da postane restrikcija. I vrlo je tanka granica da postane obsesija. Mm-hmm. Ortoreksija koja je danas u naglom porastu, koja se zapravo još nije službeni poremećaj hranjenja, ali sad se radi jako puno intenzivno na tome da se ona uvrsti u dijagnostičko-statistički priručnik za duševne poremećaje uz anoreksiju, bulimiju, prejedanje kao poremećaj hranjenja. A odnosi se na to da smo pretjerano zaokupirani mislima o zdravoj hrani, da se mora biti čisto, da se mora biti iz kontroliranog uzgoja, da smijemo jesti u točno određeno vrijeme, da mora postojati točno određeni razmak između obroka, da smo unijeli točno onoliko makronutrijenata, mikronutrijenata. Jedan od prvih znakova je kako to možemo primijetiti kod sebe ili kod drugih i kad počnemo izbjegavati situacije, primjerice druženje s prijateljima. Nećemo ići jer ne znamo hoće tamo biti neka hrana i što će tamo biti. U ortoreksiju i u ortoreksična ponašanja vrlo lako upadnu osobe koje zbog zdravstvenog razloga mijenjaju svoj prehrambeni stil. Da, to je sad jako zanimljivo, jer na primjer ja koja imam problema sa glikemijom, ja sam vječno u toj misli što ću ja sad tamo jest, iako moje ponašanje nije 100% striktno. Ja nisam u principu u svom ponašanju rigorozna, ali moje misli uvijek uzimaju u obzir, moja glava, da ja moram razmisliti što bih ja trebala sad jest i da li ja mogu jest sve na tom stolu. Mm-hmm. Iako ja sebe na kraju ne restriktiram. Ako nema ništa po mome, nema veze, ja ću pojesti šta ima. Jer mi je u suštini nije ni dobro ako sam gladna. Ali opet prolazim taj put. Uvijek prolazim taj put. Ja bih se nadovezala što mi dosta razgovaramo o tome. Sad nam je to tema. To nam je sad tema. Restrikcija, kontrola, što je dobro, što nije. I imali smo tu raspravu apropo, Edita meni uvijek kaže koliko je dobro način na koji se ja hranim. Ja definitivno prioritiziram proteine i trudim se jesti zdravo. I onda ona me uvijek pita ne znam, ti s obzirom koliko želiš unijeti proteina i sve to, kak ti nisi u restrikciji, ali ja pokušavam objasniti da meni u glavi to uopće nije problem. Tipa, ja prioritiziram protein osu jer ja baš volim namirnice koje su pune proteina i plus recimo meni nije problem otići pojest picu na večer. Mislim, ne volim pa mi je više mi je problem to kaj nisam neki fan, ali nije da se zbog toga sad gonim i sad moram sutra pojesti više proteine, to sve. I sad, je li je to onda, pošto je, znači svejedno kao pazim, da li je to onda restrikcija ili nije ako to meni u glavi ne predstavlja problem? Pa ja ne bih rekla da je restrikcija ako ne vidiš da tebe to emocionalno uznemiruje, da te uskraćuje u, odlasku na druženje jer će tamo biti pizza. I ovo što si Edita rekla, ja mislim o tome i pazim i stalno je tu kao neka doza možda brige. Da. Ali ako tebe to ne uskraćuje da ti odeš na to druženje, da odeš u restoran, ako vidiš da nema nelagode ili sad ti si tamo se povukla u sebe i onako osjećaš nelagodu biti s tim ljudima jer ti ne smiješ neku hranu, ne, to nije problem. To je ona brižnost pozitivna. Pazit ću jer znam opet da može nam... We are fine. Mi smo to, znaš šta, hvala Anđela Bog.
Super, da bar ovo čuje što više žena koje imaju slične situacije da osvijeste. Ono što, drago mi je sad da ste vi tu tako i da ste to pobjedile i željela bi sad spomenuti nešto što često susrećem kad mi žene dođu, pogotovo žene, najčešće žene, ne smijem isključiti muškarce jer ima i njih i kad govorimo o prejedanju isto je jako popularna tema i u njihovoj populaciji, ali kad govorimo o ženama koje dođu prvi put na susret kažu ja se prejedam i onda vidimo zapravo da nije riječ o prejedanju. One su sebi zalijepile etiketu, one se emocionalno prejedaju i to nije dobro i kao njima treba pomoć iako već misle da njima nema spasa. Pitanje šta to znači one se emocionalno prejedaju kao one jedu njihova definicija da jedu kad su emocionalne ili je njihova definicija da samo jedu previše? Šta to njima znači? I jedno i drugo. I njima to znači da one nakon posla pojele su previše slatkog ili da su nakon neke stresne situacije otvorile frižider i nisu mogle stati ili da su za ručak pojele tanjur tjestenine pa su uzele komad kolača. Njima je to prejedanje. Ovdje bih htjela reći da je jako važna i velika razlika između jesmo li pretjerali i jesmo li se emocionalno prejeli i jesmo li emocionalno jeli. Mm-hmm. Znači emocionalno jedenje, emocionalno prejedanje i pretjerivanje. Ako ja nedjeljom 3 puta godišnje ili 10 puta godišnje pojedem više jer je neki obiteljski ručak, jer je neko slavlje, jer je bilo što, to ne znači da se ja prejedam. Pretjerala sam, jer smo svi za stolom, puno je hrane, nekako smo željni taj moment zajedništva i doživjeti kroz okuse, kroz teksturu, kroz hranu i kroz to iskustvo dijeljenja i hranjenja. Emocionalno jedenje je sasvim u redu, a ono se odnosi na to da ako ja osjećam nelagodu sad jer sam pročitala mail koji me iznenadio, kojeg nisam očekivala. I ne znam što ću i najradije bi uzela i napravila još jednu kavu. Ne zato što mi se pije kava, nego zato što mi možda to idem nešto napraviti za sebe i ja dok možda pravim tu kavu grabim čokoladu i trpam u sebe i scrollam i čitam možda ponovno taj mail ili možda ću nekog nazvat. To je samo način emocionalne regulacije koji je nama bio dostupan i koji nam je poznat. Aha, okay. I mi jedemo emocionalno zapravo od našeg rođenja. Sve mame ovdje znače o čemu govorim, ali možda to nisu osvijestile. Prvi kontakt s djetetom je putem hrane. Mm-hmm. Dok još ne znamo kako prepoznat zašto dijete plače, što mu prvo nudimo? Hranu. Da, mlijeko, mislim. Da. To je... ja baš sam... razmišljala sam bila o tome u tom periodu da zapravo ja ne znam što njoj treba i utješim je mlijekom i jedan od razloga je zato što je ne znam na drugi način utješiti. Mm-hmm. Što bi ja sad trebala, bebi koja plače, nosaš i opće taj pojam da je u redu, da ona možda plače, da je nervozna i da može biti u tome je nama potpuno stran. Odmah ide mlijeko, odmah ide nešto, odmah ide neki input. Da. Kako da se beba smiri, jer Bože nemirna je, pa što da je nemirna? Da, nešto je treba. Ti ne znaš što njoj treba, kakva si ti mama. I onda tu vrlo lako odemo u to razmišljanje, ja ne znam kako djetetu pomoći. Ženama to bude jako, jako teško. Pogotovo ako u okolini nemamo podršku i nemamo razumijevanje ili imamo možda svi drugi znaju bolje nego mama i onda ta mama odustane zapravo slušati sebe i slušati svoj instinkt i možda je tom djetetu dovoljno samo da je mama dobro. Naravno kad znamo kako treba hraniti dijete i kako se treba, ali kad već prođu prva 3 mjeseca i 6 mjeseci ako dijete plače i nervozno je, može samo ta prisutnost majčina može biti dovoljna utjeha. Tako da emocionalno jedenje od početka života je nešto što je prisutno i čega se ne trebamo bojati. I u redu je ako ću ja pojest nešto jer osjetim neku emociju. Problem je kad ja jedino hranom reguliram svoje emocije. Okay. Baš sam htjela pitati, a kad je problem? Jer sigurno postoji opet neka tanka granica di... Tako je, da.
Da. Posebno Problem je taj kad ja osjetim nešto i bježim od toga i trpam to hranom. Kad ja, ne znam, na poslu imam odnos s kolegama koji me možda ne poštuju, ne vrednuju moj rad, ne komuniciraju sa mnom i ja trpam hranom. Umjesto da priznam, ok, meni ovo stvara nelagodu, meni ovo teško, želim razgovarati s njima. Jer je u tom trenutku onda to i prejedanje. Kad razlikuješ emocionalno jedanje i prejedanje? I da li jedno vodi drugom? Emocionalno jedenje može odvesti u emocionalno prejedanje ako se ponavlja često u periodu od 3 do 6 mjeseci, ako primjećujemo da svaki tjedan imamo jednu epizodu gdje jedemo veliku količinu hrane koja je uistinu ogromna. To nije pojela sam čokoladu, nego pojela sam čokoladu, čips, smoki, pa sam išla tamo vidjeti što je ostalo od ručka, ima li još to u zamrzivaču, ima li još nekih zaliha negdje. Do te razine da osjećamo mučninu, nelagodu i da se javlja osjećaj srama, krivnje, grižnje savjesti i jave se naravno odmah ona želja od sutra nema ništa, od sutra ide restrikcija. I tu kreće taj začarani krug. Ono što danas primjećujem je kako se na svu sreću počelo više pričati o poremećajima hranjenja, o prejedanju, o emocionalnom jedenju. Opet, zahvaljujući tim svim kratkim formatima sadržaja, ne razumijemo do kraja što je što. I onda žene misle, ja sam pojela red čokolade, osjećam krivnju jer to nisam smjela jer mi nije u nekom planu ili ja ne bi to smjela jesti. Ili prejela sam se, zapravo ili se nije prejela. Da. I ja stvarno volim u svom radu skretati pozornost na to kako mi pričamo sa sobom. Jer to je kao naša navigacija, naš GPS. Kako ja te misli koje meni sad prolaze kroz glavu verbaliziram? Kojim jezikom ja pričam sa samom sobom? Kao da se obraća stroga učiteljica nekom malom preplašenom učeniku ili kao prijateljica koja će reći, gle, nije možda najbolja opcija, nije najbolji način da tako reagiraš, da tako postupaš prema sebi, ali gle, sad ti je možda to bilo jedino dostupno, sad je to bilo možda jedino što ti je moglo pomoći, ali idemo vidjeti kako se možeš osnaživati, što možeš napraviti u sljedećoj sličnoj situaciji. I tu možemo govoriti onda o promjeni, o jednom učenju kako iscijeliti i promijeniti svoje obrasce prema hrani. Koliko zapravo ljudi kontrolirajući hranu, ono što jedu, pokušavaju kontrolirati neke druge aspekte svog života? Jako puno. Da. Nedavno u jednom razgovoru sam čula kako je osoba rekla on ti je skinuo, ne znam, preko 30 kilograma u godinu dana i osoba je nastavila pričati i to samo s tim što je restriktivno, kontrolirala je hranu. I kao svjesni da ako to prestane raditi, ako prestane kontrolirati hranu, da će se kilogrami vratiti. I sad tu govorimo, nije realno da ćemo cijeli život biti u restrikciji, nije održivo. Kad tad će se nešto dogoditi, jer ne možemo imati cijeli naš život pod kontrolom i ne možemo konstantno nešto kontrolirati. To je vrlo energetski zahtjevno i za naš mozak i za naše tijelo i konstantno smo u nekom grču i mozak to doživljava, ok, sad se javlja neka prijetnja, moram biti spremna kako ću reagirati na nju. I ta ideja se može javiti nakon toga što ja samo pomislim neću danas imat hrane. Ili ne znam što ću za ručak, već sam lagano napeta jer već možda osjećam laganu glad. I sad će mi sve mirisati ono što si rekla Lidija u svom primjeru. Te pekarnice nisi primjećivala, ali već 4. dan restrikcije sve ti miriše. Čak i zamišljaš kako ta hrana miriše ili osjećaš u ustima njezine okuse. I često mislimo da je najlakše kontrolirati hranu jer ne mogu kontrolirati odnos unutar obitelji, jer ne mogu kontrolirati partnerski odnos, jer ne mogu kontrolirati situaciju na poslu, ne znam kako se postaviti, ne znam kako postaviti granice u odnosima, možda i s klijentima, možda i sa drugim kolegama na poslu, s prijateljicama. Ali je najlakše kontrolirati hranu jer to je nešto što 100% ovisi o tebi. Da, kao naša je odgovornost, mi to možemo. Mogu kontrolirati što ću ja jest, a situaciju na poslu ne mogu. Da.
na izgled nam se čini da možemo, ali ono što kad mi krenemo kontrolirati hranu, mi idemo protiv naše biologije, mi idemo protiv fiziologije. Jer naš metabolizam i cijeli naš, ako gledamo i probavni sustav i poveznica uma i tijela i vagus živac, oni su konstantno u komunikaciji i njima je najbitnije da znaju kad će što doći. U smislu da postoji jedna predvidivost. A ne, ok, ja sam doručkovala jutros u 7, nemam pojma kad će biti ručak. Ni što će biti. Ni što će biti. Ni gdje ću ja to jest, ni kako ću doći do toga. To već na neki način polako pali onaj alarmni sustav. Aha, je li ovo restrikcija? Je li ja sad ne jedem jer nemam, jer je stvarno nestašica, ili jer ja sebi branim? Moj mozak ne zna je li moj cilj skinuti par kilograma ili je moj cilj regulirati emocionalno. Neću jesti jer stvara mi nelagodu, osjećam da mi je želudac napet. Imamo situacije kad ljudi, kad su neki pod stresom, jedu previše, neki ne jedu. I još uvijek nemamo objašnjen taj mehanizam. Neurološki nije još jasno zašto netko jede, a netko ne jede. Nekom se otvara apetit, nekom se zatvara. Da. Ja sam tip isto koji kad je stres, hrana mi je, poješću jer znam da trebam pojest. Ali nema onog užitka u hrani, nema onog, ok, sad ću se upustiti nahraniti i nekako da i umiriti kao jedan način brige o sebi, njege sebe, svog zdravlja, jeli, kroz taj obrok. Ali to ne znači da neću skuhat, da neću planirati svoj obrok. Naravno, to prije, za vrijeme studentskih dana nije bilo tako, ali evo, to je nešto što se nauči i što moram reći da me život u Italiji naučio da je pauza uvijek za ručak tu. Niko ne radi u tom periodu. Eventualno ako je stvarno neka hitnost, ali u početku mi je bilo kao zašto pauza sat vremena, pa cijeli dan smo na predavanjima, što to nisu malo skratili. Zapravo ta pauza mi je omogućila da ja mogu do kraja dana normalno funkcionirati, a ne izdržati, ne preživjet ću pa kad dođem u dom onda ću se smjestiti i krenuti po svemu, jer mi se neće dati kuhat. No. Jer ovo što si sad pričala, ova restrikcija, odnosno kontrola i restrikcija, to je prvenstveno vezano za kao kalorijski deficit. Zato što isto ima taj dio kao kontrole gdje možeš to, što smo pričali, kao da jedeš zdravije, kvalitetnije namirnice. To je kao, taj dio može biti ok, dokle god ti nije konstantno u glavi. Međutim, ovaj kalorijski deficit dugoročno not great. Ali žene, uglavnom žene, njihova polazišna točka je mršavost. Da. I sve se vrti oko toga, od tih par kilograma gore ili dole ili više kilograma, koliko neko percipira da ima viška kilograma. I zapravo prva ona emocija koju mi osjećamo prema sebi, bar je to naše iskustvo, jesam li ja debela, ili sam ja mršava, ili imam li ja ravan stomak, imam li ja trbušne, pogledaj mi ruke. To sam ja danas rekao, pogledaj mi ruke. Znači, živa istina, neku fotku mi je pokazala. Ne, daj Lidija, tebi to tako čini. Da ne. I od tuda onda krećemo sa nekim odlukama, restrikcijama. Što ću ja sad napraviti da bi ja došla do XY cilja koji je uvijek vezan za fizički izgled? Da. Ono što ja prvo pitam klijentice kad kažu da žele smršaviti je zašto? Zašto želiš smršaviti? Što misliš da će ti donijeti ta 3 kilograma manje? I koji je najčešći odgovor? Ako smijem pitati. Osjećat ću se bolje. Okay. I onda pitam, dobro, kako znaš da ćeš se baš s ta 3 kilograma osjećati bolje? Pa znam, kad sam u srednjoj školi imala toliko kilograma i nosila taj konfekcijski broj, bilo mi je super. I onda idemo, ok, što je tada u tvom životu bilo super? Jer nije nama bilo super jer smo imali manje kilograma i mogli konfekcijski broj taj nositi. Nešto drugo je bilo. Ovo je bila samo možda posljedica. I kad uđemo malo dublje u tu temu, zašto ja želim biti mršava, što meni ta mršavost donosi, osjećat ću se bolje. Istina, svako ko skine nekoliko kilograma osjećat će se lakše.
ali je li to lakše bolje? Je li to lakše zdravije? Što sam izgubila? Ja sam izgubila mišićnu masu, jesam izgubila masno tkivo, je li otišla samo voda? O tom ne razmišljamo. I ovdje često od mlađih žena čujem ne, moram izgledati tako jer tad mi sva roba dobro stoji. Tad mogu nositi što god. I široko i usko, kad sam ja ravna, I naravno znamo i kroz povijest uvijek su bili ti trendovi, pa je moderno super mršavo, pa je moderno malo bline. Sad smo u nekom periodu zahvaljujući i lijekovima za mršavljenje, gdje opet taj ispijeni izgled je vrlo, vrlo poželjan. Što opet izaziva onako jedan, ja bih rekla, problematičan stav prema tijelu. Kome treba lijek za mršavljenje? Znamo li kako funkcionira stvarno? Za koga je namijenjen? Jer tu pričamo o GLP-1 sad konkretno. Da. Okay. Da. Sorry, tako da možemo se kasnije vratiti i detaljnije proći kroz GLP-1, ali htjela sam ga povezati s ovom željom da budemo mršavi. Od kud ona dolazi? Vrlo često ona dolazi od tog da se skrijemo, da budemo nevidljive. Primjerice kod osoba koji imaju anoreksiju, njihovo zašto ne jedu nije zato što se njima ne jede, nego je to način da oni kontroliraju ono što ne mogu stvarno kontrolirati u svom obiteljskom ambijentu, na poslu, u životu, neko unutarnje nezadovoljstvo, neko iskustvo koje su doživjeli i tako dalje. I onda što sam manja, to imam osjećaj da imam veću kontrolu i tu se javlja taj paradoks. Manja sam, a osjećam toliku snagu i toliku energiju jer ja mogu upravljati svojim tijelom u potpunosti. Ono je gladno, a ja mu ne dajem jesti. I onda kažemo da u takvim situacijama ono što njih hrani je osjećaj gladi. Paradoksalno. Ali je taj osjećaj gladi mi daje sigurnost i daje mi taj osjećaj moći. Ja mogu to prevladati. Nisam mogla možda neku situaciju koja mi je bila užasno stresna, koja je izazvala u meni jedno traumatično iskustvo, ali mogu sad to, da ja preživljavam plešem na žici. Anđela, možda sad ne za anoreksiju generalno ili takve poremeće, ali ta restrikcija kao pojam, kad se to razvije? Kad nam to postane mehanizam? Ja bih rekla u zadnje vrijeme od sve ranije dobi. Nerijetko čujem i to me baš jako žalosti kad roditelji uskraćuju hranu djeci jer govore da su debeli, jer govore da su statistike grozne i da smo pretila nacija i da ne smiju jesti. Stavljati dijete na dijetu je jako, jako opasno. Danas znamo da su dijete i restrikcije jedan od prvih čimbenika koji mogu uzrokovati razvoj poremećaja hranjenja, znači zovemo ih rizičnim čimbenicima. I djeca uče modelom. Ako jedna djevojčica gleda mamu koja cijeli život kontrolira svoje tijelo pred ogledalom i gleda kakve su mi ruke, kakav mi je trbuh, kakve su mi noge, bira odjeću kojom će to sve nekako zapakirat, oblači jako usko da ne može ni disat, ili govori ne, ja to neću jesti, to deblja, ili ovo je zdravo, ovo je nezdravo. Naravno da će to dijete već rano krenuti s restrikcijama. I opet se vraćamo na prividno, mislimo najlakše je kontrolirati hranu. Radije neću jesti nego početi se kretati. To sam 1000 puta čula. Lakše mi je ne pojesti nego da ja sad jedem redovno i počnem se kretati. Ali mi se ne krećemo da bi potrošili, kao što ni ne jedemo da bi nešto unijeli. Jer imamo pojam bazalnog metabolizma, znači nama treba energija da bi uopće funkcionirali, da bi sve ono što autonomni živčani sustav odrađuje bez našeg znanja i bez naše svijesti, trebamo energija za to. A danas percipiramo hranu, sad sam to unijela, sad to trebam potrošiti. Da. Calories in, calories out. Da. I to je jedan onako baš koncept koji vrlo, to uvjerenje, zapravo kalorije trebam unijeti pa ih trebam potrošiti, odnosno ako mogu unijeti ću ih što manje, a potrošiti što više da bi došlo taj deficit. To uvjerenje se tako snažno ukorijeni. Jedan od
stvarno velikih dijelova posla kojeg imamo i kad radimo na tim stvarima, promjena odnosa prema hrani je upravo taj. Promijeniti ta uvjerenja koja smo pokupili usput, koja smo slušali, koja smo upijali od drugih, koja vidimo na društvenim mrežama, aha vidi ona je uspjela tako, idem ja isto kao ona. A ne uzimamo u obzir tko je ta žena tamo ili taj muškarac, najčešće govorimo tu o fitness trenerima, influencerima i slično. Kakav je njihov stil života, kakvi su njihovi odnosi, kako oni upravljaju svojim životom. I ono što mi vidimo samo je jedan segment iz cijele stvarne priče. Meni je u biti fascinantno koliko žene kako bi došle do nekog cilja uvijek imaju nekoga s kime se uspoređuju. I ne mogu prihvatiti da za nju ta određena figura ili broj kilograma ili šta god već jednostavno nije. Jednostavno nije i ne može biti. Da. Ne prihvaćamo neki ciljevi u odnosu na neke druge. Da. Ja zaista nikad nisam vidjela ženu koja priča što je za nju najbolje, osim ako to nije u tom nekom prikrivenom smislu. Mm-hmm. Mi sve želimo biti mršave. Meni je fascinantno ovo što si rekla, zapravo baš mi je rezoniralo sa mnom, ovo što si rekla, znači da će rađe ću prestati jest nego ću se kretati i ono koliko je zapravo bitnije da si mršav nego da si zdrav. Da. To, it's fascinating. Da se sve radi samo kao za tu svrhu da trebaš izgledati dobro u, ne znam, broju 36 ili ne znam koji je sad goal novi, ali kao nije mi ja, ne znam, kako misliš ne kretat se? O čem pričamo? Da. I tu imamo ono što je kulturološki jako uvjetovano, mršavost je jednako vrijednost. Samo ako sam mršava moći ću nešto postići. Jer ako mene, ne znam, sa doktoratom znanosti netko vidi s viškom kilograma, nisam isfenirala kosu, nisam se našminkala, ne, to ne vrijedi, moje znanje ne vrijedi. Ali to je kod žena. Jer ja ne mislim, možda, ili ajmo reći, u velikoj većini je to kod žena. U velikoj većini kod žena, da. Zato što, mislim, ja znam, radila sam u znanosti, radila sam u biznisu i, mislim, ti muškarci stvarno opušteni su, baš da. Sve im prolazi. Ali za žene i zapravo jako često i žene znaju komentirati kad stvarno bude neko ko je možda punija i nađe se ja kao, mislim, kako ona tak. Da. I ono maltene i glupa je, evo, još k tome. Ne? Da. Kako tako žena koja je pametna, inteligentna, toliko uspjela, kako ne se ne može srediti još svoj izgled. Kao, može srediti sve, vodi velike kompanije, uspješna je, super joj sve ide, obitelj, sve, ali nikako srediti sebe. I onda ako ne možeš to, dovodiš sve ostalo u pitanje. Mislim, da li onda stvarno, ako ne mre sebe, znači ono, ako se tak dođe ovakva, da li ona stvarno je dobra u svom poslu. Dok, međutim, za nijednog muškarca koji većina njih imaju one beer bellies, da, i tako dalje, definitivno 80% pročelavi, taj veliki menadžer. Da, gledaju se rezultati njegovi i kako će to predstaviti, a ne. Da, veliki pritisak je na ženama. Ako gledamo i povijesno, sociološki, kulturološki, jasno nam je zašto je to tako. Ali danas bi zapravo mi trebale biti prve te koje ćemo se odupirati tim trendovima koji nisu zdravi, koji su onako dosta patološki usmjereni, ja bi se usudila reći. Gruba riječ, ali zašto, i opet nije sve crno-bijelo. Zašto je možda netko ima višak kilograma ili zašto, ja ću reći, ima debljinu, jer ne želim identificirati osobu s njezinim izgledom. I tu se sad mogu kratko osvrnuti na ovaj dio kako mi komuniciramo, kako zapravo stigmatiziramo ljude, govorimo vidi ona ti je mršava, anoreksična, vidi ova je debela, pretila. Ali ona je isto ljudsko biće, ona je žena, ona ima jedno svoje dostojanstvo koje je dobila samim tim što je živo biće. I nije u redu da poistovjećujemo nečiji identitet samo sa izgledom. Jer ta žena je nečija možda majka, prijateljica, sestra, kćer. I ako mi pristupamo tako drugima
i drugi pristupaju tako nama, ostajemo u istom, u ista 4 zida, ništa se ne mijenja. Koliko god nije u duhu našeg jezika da kažemo netko ima debljinu ili netko ima pretilost, ajmo se stvarno probati potruditi da sljedeći put kad kažemo ma to ti ona debela ili to ti onaj debeli, ulovimo sebe i kažem ček ne, da promislim što zapravo govorim. Da ja jednu osobu, jedno živo biće identificiram isključivo s njegovim ili njezinim izgledom. Koliko je to zapravo stigmatizirajuće i koliko je to loše. Ovo nisam znala za ovaj izraz da netko ima debljinu u hrvatskom jeziku ili da ima Mislim pretilost. da se i ne koristi, to je više i baš ovdje u Engleskoj dosta pratim, oni dosta sad se posvećuju tom kako komuniciramo i radili su čak primjere nekih kampanja koje su u području prehrambene industrije gdje su htjeli ukazati na problem pretilosti i debljine, ali na način da uzimaju u obzir upravo ovo, da nije debljina nije odredila tvoj život, niti si ti jednako debljina. Da. I znamo da postoje i genetski faktori koji dovode do debljine, ali u većini je to način života. Ali kad govorimo o načinu života, ne govorimo samo o hrani, ne govorimo samo o kretanju, govorimo o puno kompleksnim stvarima. A to je ovaj emocionalni dio, psihološki, ali i socijalni. Odnosno, kakvi su naši odnosi s drugima, želim li ja uopće provesti vrijeme s drugima, kako je meni kad provodim vrijeme s njima, emocionalni, kako se ja nosim s nekim situacijama u životu, neizvjesnostima, nelagodom i psihološki, koja je razina moje otpornosti na stvari u svijetu koje se događaju, aktualnosti, kako ja doživljavam sebe, kako je moja slika o meni samome. Malo prije kad smo spominjali ovo, kad si Lidija rekla vidi mi ruke, palo mi na pamet da spomenemo i tu sliku o sebi i sliku o tijelu koju imamo. Nemoj skrivati sad ruke. Pa sad kad pričam o mojim rukama, svi će gledati, ovako da se ne vidi. Evo da. Ta slika koju mi imamo u svom tijelu, to je naša subjektivna percepcija našeg tijela. Edita nije to vidjela, jer te ona gleda iz svoje pozicije. Laže me. Pa vjerojatno, malo ti se uljepšava stvarnost. A nije, ona inače bude baš tura, ona voli direktne komplimente, da. I možda ti je samo onako rekla kao, pa eto, potvrdit ću ti da nije tako kako misliš. Ta slika u sebi je puno kompleksnija od onog što je moje tijelo, ali i slika o tijelu, znači možemo govoriti o 2 različite slike. Slika o tijelu je moja subjektivna percepcija, trodimenzionalna slika koju imam u svom tijelu, koja ne uključuje samo što ja vidim ili koje su proporcije mog tijela ili koja je težina. Kako se ja osjećam u njemu, kakve ja osjećaje imam prema svom tijelu. Naravno da kad govorimo, daću malo ekstreman primjer, o osobama, o ženama koje su možda doživjele zlostavljanje, koje su imale neki jak i traumatičan događaj u svom životu. Naravno da njihova veza s njihovim tijelom je narušena. Naravno da onda posljedično i slika o tijelu je narušena i loša i teško im je uopće gledati svoje tijelo. I u takvim situacijama često hrana postaje utjeha i dolazimo do dobivanja kilograma i često to dobivanje kilograma postaje štit. Sklonit ću se od svih pogleda, zaštitit ću se, da me ne gledaju, da ne upadam nikom u oči. Koliko je sve povezano i koliko jedno vuče drugo i u ovom kontekstu. I koliko na kraju krajeva nije jednostavno. No. Da, jako je složeno i to kako ja vidim svoje tijelo je samo jedan mali dio u mozaiku. I tu kad radimo na promjeni slike u vlastitom tijelu, stavljamo fokus i na to koje su moje vrijednosti. Ja kad govorim o slici o sebi, pa ne želim se definirati samo kroz svoje proporcije tijela, visinu i težinu. Pa imam puno toga zanimljivije. Koji su moji hobi, koji su moji interesi, koje su neke moje vrijednosti kao osobe, ne znam, empatična sam, zanima me nešto ili nešto drugo, kreativna sam. Puno je kompleksnije i danas, nažalost, se ne ističu i nismo potaknuti da uopće razmišljamo u tom smjeru.
Iako je zanimljivo sebe. Šta kažeš, znači da te neko pita da kažeš nešto o sebi, znači nikad mi ne bi palo na pamet da pričam o kilaži. Da. Znači nikad mi ne bi palo na pamet. Ali opet koliko provedemo u glavi razmišljajući o tome, da. Što bi drugima rekli o sebi? Da. Što bi drugima rekli o sebi? Kako bi se predstavili? A kako se predstavljamo sebi ujutro kad se oblačim? Što vidim? I nešto što je tu može biti jako zanimljivo je da učimo biti s tom nelagodom. Nije osobi koja ima zdravu sliku o sebi i o svom tijelu svako jutro jednako ugodno vidjeti svoje tijelo. Ali kako biti s tom nelagodom da mi nije jutros ugodno vidjeti da sam dobila par kilograma? Ili da mi ne stoji odjeća kako sam ja to zamislila. Kako, Anđela, reci nam kako. Vidimo biti s tom nelagodom. Naučite sjest sa svojim emocijama. Osjećam nelagodu, zbog čega? Što je tu? Malo zaroniti dublje. Je li ja osjećam stvarno nelagodu jer meni te traperice ne stoje kako sam zamislila? Ili je nešto drugo? Ili je nelagoda jer nisam stigla nešto napraviti, a htjela sam. Nisam nešto napravila dovoljno dobro kako sam namjeravala ili trebala. Jer tijelo je samo površina, kao i hrana. Poremećaj hranjenje, na primjer, nije problem u hrani. Problem je puno dublje. To je samo na vrhu sante leda, ono što se vidi. I zato mi često mislimo da možemo kontrolirati život i životne situacije kroz hranu ili kroz tijelo. Imamo ljude koji neće jesti, imamo one koji će manijakalno krenuti u vježbanje. Ili koji će raditi jedno i drugo. To je ono što nam je opipljivo i kao ja imam kontrolu nad tim. Naše ti je iskustvo, iskustvo naših prijateljica, isto je sigurno i generacija koje su starije od nas, kad nastupi ta perimenopauza, žene se zbog hormonalnih promjena krenu debljat. I prvo što naprave je restrikcija, prvo, i idu na dijetu. To je prva stvar koju naprave. 100% možemo reći da je to prva stvar koju naprave. Šta, kao to si naučila? Ne, kao zeljela si se, moraš manje jesti. Da. A iako biologija je tu puno... Iako je biologija tu dosta... ne funkcionira više. Ne funkcionira više na isti način i definitivno to nije rješenje. I to možemo potvrditi iz iskustva. Da je to možemo. Super, dobro je da potvrđujete. Ja bih to još rekla da i žene koje odu u restrikciju, možda prije nego što one to naprave na svoju ruku, savjetovat će se sa stručnjakom koji će im dati plan. Ali taj plan... Za mršavljenje? Kakav plan će im dati? Plan prehrane, možda i plan treninga za mršavljenje. Ajmo zamisliti taj scenarij. Da, zato što su one došle kod stručnjaka da smršave. Da. I stručnjak će naravno uzeti u obzir koji je cilj mog klijenta. Koji je cilj, da, naravno, da. I vrlo često neće ulaziti detaljnije i šire u problematiku. Zašto ova žena danas tu je došla i želi smršaviti? Zašto želi smršaviti tih, 5 kilograma? Odnosno, zašto je uopće došlo do toga da je dobila tih 5 kilograma viška? Da. Znači, ne idemo, ono što je danas problematično je ne idemo u traženje uzroka, nego kao brzo fiksiranje nečeg što je nazvano problem. A možda to nije problem. Problem je možda žena koja se ne osjeća ugodno jer je dobila kilograme u malom periodu vremena, ali nije dobro adresirano zašto, kako i što je za nju primjereno sada, ako je na perimenopauzi. I često se plan prehrane, plan vježbanja koji je totalno različit od onog što je osoba do jučer radila i kako je osoba do jučer živjela. I onda imamo još jedan stres tu, a to je nagla promjena. Ja sam znala imati situacije s klijentima koji su dobili super plan prehrane od nutricionista koji je dao super smjernice govoreći da to nije plan kojeg se moraju strogo držati, nego smjernice da im bude lakše otići u trgovinu, kupiti namirnice, složiti obrok i slično. Ali klijent to ne čuje, ta žena to nije čula. Ona je čula, evo plan, ti se moraš ovog držati jer ovo ti je jedini način da ti dođeš do toga što želiš. Ako se ti ne držiš tog plana, ne možeš. Nemaš dovoljno snage volje. Međutim, ne radi se o snazi volje, radi se, kao što smo već rekle, o biologiji. I, sorry.
Samo sad, i htjela sam ispričati priču, nedavno me pitala jedna prijateljica da joj pišem kako izgleda moj dan što se tiče vježbanja i hranje. I sad, Edita zna, jako intens. I kad sam rekla to njoj, ona meni govori, Bog te, pa kak ti to sve? Ali činjenica da sam ja sve te stvari koje radim, sve svoje navike, ujutro šta radim od sporta, šta ne radim, šta je, sam gradila godinama i uvodila maltene jedno po jedno. I ja sad kad gledam, recimo, kad bi Lidija od prije 5 godina se probudila sa ovim danom, mislim, ja bi isto za 3 dana, ne da ne bi, kakva 3 dana, ja ne bih nic normalno, dizanje u 6:30 ujutro u subotu, nema zašto. Ali sve je to što prvo išla hrana, pa dio, pa slatko, pa sam to proizvodila, pa sam onda krenula lagano vježbati, pa sam krenula vježbati 2 puta tjedno, pa sam krenula znači, išla sam malo po malo, tako da mi uopće nije bio stres, kako sam uvodila jedno po jedno, jer nisam si sve stavila odmah da trebam 100% odraditi, jer jedino onda će uspjeti. I mislim da sam s tim napravila nekakav actual change, jer sad to implementiram i ništa od toga mi nije problem. Da, i ako se dogodi možda, ne znam, putuješ i tvoja rutina nije kao kad si doma, ti nećeš odustati od svega, ti ćeš prilagoditi. Apsolutno. Mi je da nije. Baš kao super, danas sad ću do 9 spavat, mogu puta, kao ok je. Jer znam da mi je moj go to, je dižem se u 6:30. It's fine. Ja mislim da žene su generalno užasno nestrpljive i htjele bi odmah sve i sad. Da. I onda da bi se promjena dogodila što brže, oni puno toga natrpaju, mi puno toga natrpamo u svoj raspored i to je jednostavno neodrživo. I što najgore, mi znamo da je to neodrživo, ali to nije prvi put da smo bili u toj situaciji. Ali kao ludo vjerujemo da će možda ovaj put... Ali ludo vjerujemo da će ovaj put iz nekog razloga biti drugačije. Da. Možda ćemo, evo sad, ako krenem vježbati od sutra do ljeta bi mogla skirati. Da, ali kao od sutra, znači tjedno 5 puta. Da. Kao, a do prije toga nisam ništa napravila. Ni jedan put tjedno. Ali sad ću iz nekog razloga moći 5 puta tjedno. Ali nije samo stvar htjet, nego zaista moć. Jer imamo XY drugih stvari. Dani su vrlo nepredvidivi i svašta se može dogoditi i zaista je nerealno da očekuješ od sebe da ćeš implementirati XY promjena u svoju svakodnevnu rutinu koja je ovako i onako pretrpana, jer da nije pretrpana vježbala bi ti i prije. Tako i našla bi način kako bi to održala i kako bi to mogao biti tvoj stil života. Da. I tu smo često nerealne i neiskrene prema sebi. Ne mogu ja očekivati da mogu vježbati 3 puta tjedno. Mogu ja reći da, ima vremena, nemam vremena isprika, da, ali jednostavno ne mogu. Trebam biti stvarno iskrena i reći sebi, pa da, ali 3 puta je stvarno previše. Može mi biti neki cilj za 3 mjeseca, dok neke druge životne stvari se ne poslože. Ja sam svjesno rekla sebi, kad smo se doselili tu prije 2 godine, neću počimati vježbati. Jer ja svaki dan šetam, napravim neko istezanje, napravim nešto što mogu, jer da sam se obvezala i onako stresan period selidbe, prilagodbe, bio bi mi još teži. Ali nisam rekla neću ništa raditi. Da. Radiš koliko možeš, mislim da je taj dio samo nježno prema sebi, ne? I ok da su ti neki, da postoje outlier days ili months ili šta god, i da ne trebamo odmah u paniku i u grč i sad smo mi, nismo uspjele. Koji sad si ti failure jer nisi odradila što si trebala, it's ok. Da. I tu dolazimo do onoga koja ja stvarno nježno pristupim prema sebi, što ne znači popustljivo ili nisam dovoljno jaka. Zapravo sva naša, ja volim reći, ženska mudrost i snaga dolaze kroz nježnost prema sebi. To kad ja krenem prema sebi ko stroga učiteljica, to ide iz slabosti. To ide iz onog želim kontrolu, a ne želim upravljati, želim tu biti sa sobom. Mislim da mi imamo, mogu podijeliti to iskustvo, mislim da smo mi počeli valjda što smo starije, isto malo više gledati tipa, evo ne znam, ti znaš doći reći tipa, danas ne mogu u teretanu, nije mi dan, neću. I sve ok, mislim, pa da. Evo, i osjećam se bolje što nisam otišla. I nekad ti to treba, slušaš se. Nekad mi stvarno to treba, da.
Ali dobro, stvarno to su, i ruku na srce, trebalo je godine pokušaja Isto. i pogrešaka i ništa nije dolazilo prirodno. Ništa. Sve sam morala naučiti. I to je ili odučit se prvo od kaj smo naučili. Starih obrazaca, da. I to mi je baš nevjerojatno da mi danas živimo u nekom svijetu gdje učimo kako jest, kako se kretat, kako spavat i sve one osnovne funkcije ne obavljamo u skladu s onim što nam treba. Da, možemo komotno reći da Maslovljeva piramida, hijerarhija naših potreba totalno se izokrenula. Mi bi prvo samo aktualizaciju, a zadnje bi zadovoljili fiziološke potrebe. Ali možemo napraviti banalnu usporedbu. Ni auto ne možemo voziti prazan. Trebamo ga i servisirati redovno, trebamo uliti gorivo, trebamo brinuti o njemu, iako je sredstvo koje mi služi. A mi smo tijela naša počeli gledati sebe kao ok, mora to biti, objektiviziramo, moram izgledati savršeno, što je unutra, koga briga, kao, to je nebitno. Jer na van mora sve biti ili dobro. mislimo da će doći sa tim, ako se popravimo na van, kao doći će i unutra. Da. Samo nekad može, kod nekih ljudi će se možda dogoditi kad krenu nešto na van, pa će se, ali vrlo, vrlo rijetko. I stvarno prava promjena počinje, evo Lidija, iskoristit ću i tvoj primjer, s tim korak po korak, uvođenjem jedne stvari po jedne. I kad idemo na taj način, onda možemo reći, ok, dugoročno ja kreiram svoj životni stil koji je meni održiv. I kojeg ću lako adaptirati i prilagoditi na život ovdje ili na drugom kontinentu ili ako se neke moje životne situacije promijene. Bi li ti, Anđela, rekla da sve ovo što smo mi sad spomenuli, da to žene znaju i razumiju ili misle da znaju i razumiju? Pa ja bih rekla više da je misle da znaju i razumiju. Često čujem, joj, ma sve ovo što ti pišeš, tako rezonira sa mnom i sve ovo što govoriš, sve ti ja to znam, ali ja ne mogu to, za mene je to nemoguće, nemam ja dovoljno snage volje, nemam vremena. I onda vidimo zapravo, kao ja to ne mogu, vidi tamo one sve mogu, onda se uspoređujemo s nekim ko može ili ko je, ali opet ne znamo točno s čim se uspoređujemo, jer ne znamo što je stvarno sa našom idejom u glavi. Da. I vidimo zapravo da je problem u upravljanju vremenom, u neznanju nekih stvari koje nam mogu olakšati, nekih praktičnih vještina koje nam mogu olakšati pripremu hrane, zamrzavanje, što god to bilo. I upravljanje vremenom. I kad se suočimo s tim da ne znam složiti prioritete, da možda previše vremena nesvjesno provodim na kavama, na Instagramu, čitajući, prateći tuđe živote, a kao potajno očekujem moj će se promijeniti tako što ja gledam nečiji drugi. Neće. I mislim da je važno da osvijestimo da smo mi ti koji smo odgovorni za sebe i za svoje zdravlje. Ne treba biti sustav. Nije sustav, zdravstveni sustav nije odgovoran za naše zdravlje. To što on ne funkcionira, to je druga tema. Ali ja sam odgovorna za svoje zdravlje. I ako danas imamo tu mogućnost da su nam informacije lako dostupne, ne znači da ćemo ih svi koristiti, ne znači da ćemo ih koristiti na ispravan način. Moramo svijestiti da trebamo znati kako doći do tih informacija. I znati odrediti, ok, je li ova informacija za mene dobra ili ne. Danas često se referiramo, ovo istraživanje je pokazalo ovo je pokazalo ono i uhvatimo se za tu neku brojku, jer volimo brojke, to nam je nešto pipljivo, to nam je nešto što možemo onako baš lijepo vizualizirati. Ali u tom istraživanju su bili određeni ispitanici i uvijek postoji ona jedna doza statističke pogreške ili nešto što ne možeš primijeniti na sebe. Nikad nisu 100%. I nikad nisu 100%. Znači to možemo uzeti u obzir da bi možda neku svoju ideju potkrijepili, ali ne mora nužno znači da će to za mene funkcionirati. Da li misliš, samo da se ten vratimo na lijekove? Na da li misliš da bi oni ipak nekim ženama mogli pomoći čak i psihološki u načinu na koje percipiraju sebe?
Pa ja bih prije svega rekla da je lijek i da je jako važno kako mu pristupamo. Ako uzmemo primjer žena koja želi smršaviti 10 kilograma, kaže, ma znaš što, meni je lakše uzeti lijek nego sad mijenjati prehranu, pa to traje, pa ovako ću s lijekom. Kriva namjera, krivi pristup. Što će se dogoditi? Je li ona svjesna koliko će dugo uzimati lijek i što će se dogoditi kad prestane uzimati lijek? Koliko sam upućena, ovdje stručnjaci sugeriraju kad jednom kreneš uzimati lijek, uzimaš ga do kraja. Ono što se mijenja jesu samo doze. Doze, da. Jesmo li svjesni? Tražimo li brzo rješenje ili tražimo alat koji će mi pomoći da dođem do situacije u kojoj ću se osjećati zdravije, biti zdravija i pomoći sebi na neki način da moja kvaliteta života bude nešto viša. Nije isto ako imamo ovu situaciju i ako imamo situaciju u kojoj osoba ima veliki višak kilograma, gdje su se već javili određeni zdravstveni problemi, visoki krvni tlak, ne znam, dijabetes, bilo koji drugi zdravstveni problemi i koja će u jednom multidisciplinarnom pristupu imati uključeno i nutricionističku podršku i psihološku podršku i podršku kineziologa, trenera koji će postepeno toj osobi uvoditi što treba raditi, kako zapravo putovati do tog cilja. Koliko su dobri u menadžanju tog food noise-a? Ono što danas znamo je da opet biološki nam se smanjuje želja za hranom, znači nema, grelin se ne luči, i automatski je food noise manji, misli o hrani su manje jer ne osjećamo. Zamislimo da je osjećaj gladi nelagoda. On je nelagoda koja nas vuče na to da razmislimo, ja sad osjećam neku nelagodu, što mi rješava tu nelagodu? Hrana. I govorimo ovdje biološki, fiziološki. I hranjenje je dizajnirano tako da nam stvara zadovoljstvo i ugodu. I tu govorimo o hranjenju kad stvarno osjećam glad, poješću i rezultat bi trebao biti zadovoljstvo, jedna ugoda nakon koja ja mogu dalje nastaviti raditi svoj posao, a ne joj spavam i se, pretrpala sam se i tako dalje. Tako da ima efekta na food noise, ali ako neko primjećuje da stvarno je opterećen mislima o hrani, prvi korak nije uzmi lijek. Evo, to bih stvarno htjela ovako istaknuti da je jasno slušateljima. Mislim, neki naši poznanici koji imaju iskustva sa tim mikrodozama u kontekstu food noise se, ako sam ja dobro shvatila, uzimaju mikrodoze. Kažu zaista da su se preporodili. Emocionalno su se preporodili jer su se rasteretili tih misli. Sad, da li su oni prije toga poduzeli sve moguće potrebne mjere i ono što bi mogli, to ne znamo. I ne znamo ni koliko su bili, mislim, tipa... I ne znamo ono što si ti sad rekla, kao gdje je ta granica normalnoga i brige o sebi i nečega što nas zaista opterećuje i ometa u svakodnevnom funkcioniranju. Tako da sve su to nekako vrlo tanke granice, lako prelazimo iz jedne u drugu, lako skliznemo, sve je nekako vrlo pepavo. I vrlo individualno i ne mogu ja reći, oj, moja prijateljica je food noise riješila mikrodozama, idem i ja. To ćemo to ćemo vrlo lako. Zato to i govorim sad ovako u ovoj situaciji, jer lijek je prelako dostupan. I to je jedna od velikih opasnosti. Neznanje i nesvjesnost o dugoročnim posljedicama nas potiču da ga uzimamo. I upravo iz te želje, evo sad kreće ljeto, idem ja do ljeta, to sljedeću se, pa da si kao da si... Taman da ništa ne radiš, nego da se na lijeku. Ja sam jako puno puta čula zašto ne postoji neka tabletica koju ću ja uzeti 1, 2, 3 puta dnevno, samo da ne moram jesti, misliti o hrani, što ću kuhat, kad ću kuhat. Sam rekla, pa ali život bi bio crno-bijel onda. Stvarno bi bilo tužno da nemamo hranu, jer mi kad sjednemo za stol i hranimo se, to je ono čega je danas sve manje i manje, nažalost, a što je jako važno i za samu probavu hrane, za doživljaj.
taj koji imam, to iskustvo hranjenja. Hranjenje je ponašanje, hranjenje je navika. I socijalni. Ima jako, meni tako osobno je. Ima tu socijalnu komponentu koja je užasno bitna. Ali posebno kod nas. Mislim, kod nas, posebno u tim nekim južnim zemljama. Mediteranske zemlje, tako je. I kad gledamo jednu mediteransku prehranu, jedna od glavnih komponenti nije samo sezonske namirnice, nego je i zajedničko hranjenje, zajednički obroci. Jer hrana nije samo idem ja pojesti da nisam gladna. Hrana idem se nahraniti s tom hranom koju je netko uzgajao, koju je netko obrađivao, koju je netko brinuo, koju je posvećivao svoje vrijeme, ali koju je netko pripremio i stavio na stol. Ali isto tako i taj moment kad ja dijelim tu hranu, ja se povezujem s tim ljudima. To mi je prilika da nešto iskomuniciram, kako se osjećam ili koji mi je problem danas na poslu, ali i da čujem. I danas u današnjem načinu života gdje sve mora biti brzo, gdje jedemo zaronjeni u ekrane, mi ćemo se od toga što je jako važno za naš um i za naše tijelo. Za sami vagus živac nije isto hoću li ja hranu najizbalansiraniji obrok, hoću li ga progutati ili ću jest polako zalogaj po zalogaj, da vagus živac prenese sve informacije koje je potrebno prenijeti od mozga crijevima i obrnuto. Dobro, znači ne preporučimo ako nema indikacije. Tako je. Savjetujte se sa stručnjakom. Kažem, stvarno smatram da je lijek alat, ali opet trebamo znati kako koristiti taj alat i kad je vrijeme za njega i kako tome svemu pristupiti. Koje su posljedice? Mislim, ja ono što znam, definitivno uzimati lijek sjedi doma, da smršaviš 5 kila i ne raditi pritom ništa je, kako se kaže, nije dobra ideja. Da, recipe for disaster. Pogotovo jer imate užasno taj gubitak mišićne i utječe na gubitak mišićne i koštane mase, tako da sad si mršava s 25, ali s 50 ćeš imati osteoporozu. Da. Još samo jedno pitanje. Zašto neki ljudi više vole je slatko od drugih? Tema slatkog. Ja bih rekla da je tu isto jednim dijelom opet biologija, ali i navika, ambijent u kojem smo odrastali. Upravo što smo spomenuli majčino mlijeko koje je slatko i koje nam u tom periodu života treba, koje je i visoko kalorično i nutritivno da bi se mogle odviti sve promjene ili da bi se dijete moglo razvijati. Zato nam je ono tad potrebno. Ako kasnije kroz uvjetovanja slatko kao kazna ili kao nagrada dobivamo tu poruku i taj model gledamo u svojoj okolini, vrlo lako nam postaje opet način da reguliramo svoje emocije, svoje neke životne situacije. Ja ne znam kako ću nešto, idem uzeti slatko. Znači postoji ta jedna i biološka komponenta zašto smo skloni slatkim okusima. Kod nekih ljudi je to više izraženo, kod nekih manje. I važno mi je spomenuti da slatko često percipiramo kao sigurnost, kao utjehu. U knjizi Žudnja za hranom autorica ističe baš kako koja emocija traži koju hranu. I najčešće čokoladu tražimo kad smo željni ljubavi i utjehe. Nešto hrskavo kad smo pod stresom. Slano, masno, možda čak i onako jako začinjeno kad želimo neko uzbuđenje. Ima smisla, zar ne? Da. Oj, malo sam nekako cijela. Dali si nam dosta za misliti. Da. Ali smo dosta dobre smo. Meni je bilo okay. Mi smo ok. Da, razmišljam sad na primjer o djeci. Oni bi uvijek jeli slatko. Oni bi uvijek jeli. Ti moraš... Ima i biologija tu. Mislim što nije da djeca i stari ljudi jezik, kao pupoljci na jeziku su im više tune in za slatko. Da. Ali razmišljam ti moraš tu postaviti granicu. Ti ne apsolutno možeš kao roditelj prema djeci. Ti ne možeš reći, evo gled, ti sad tu jedi sve što hoćeš, koliko god hoćeš, ne moraš ručaj bombone, jel?
I sad roditelji u toj, naravno, dobroj namjeri vrlo vjerojatno koriste neke termine koji nisu poželjni, kao da je nešto zdravo, a nešto je nezdravo. Ja se trudim, ne znam koliko je to, nećeš se od toga najest, bit ćeš gladna, bit ćeš poslije gladna, trbuščić nije pojeo dovoljno hrane, pojedi to nakon ručka, hoćeš da odemo na sladoled nakon ručka. Znaš ali nisam ja 100% sigurna da će to sve ispast ok. Pa nije lako i često iz tog straha kao jel radim sve dobro, ajmo se opustiti, probati opustiti, reći ok. Pa probam ja i to, kao možeš, ali u sebi ne možeš. Ali znaš, ako dijete jede redovno. Previše danas. Ako jede redovno i ako vidiš da nema, ne znam, vratila se sa ljuta iz vrtića ili ne znam i traži slatko. Ako nema toga, roditelj je taj koji nudi što može pojesti dijete. I nije isto hoće li pojesti, ne znam, XY čokoladicu ili, ne znam, marmeladu koju si ti spremno koju ona isto voli. Jedno i drugo je slatko. Znači, s čime ćemo zadovoljiti tu potrebu djetetovu za slatkim? Ono što je još zanimljivo je u vrtiću sam čula da se često na rođendanima daju ti slatkiši kao pokloni djeci koja su došla na rođendan i djeca to povezuju sa slavljem, sa druženjem, sa igranjem. I onda kad pitate djecu kao što želiš da ti donese, nešto slatko, neki slatkiš, neku jer oni žele igru, jer oni to povezuju i trebamo osvijestiti zašto dijete treba slatko. Ne uskraćivati, ali ne uskraćivanje ne znači nužno evo ti uzmi sve što želiš. Moramo imati pravila, ja bih rekla smjernice, da znamo kad i da mi pokažemo evo sad je vrijeme, jedemo desert nakon obroka. A ako mi se jede nešto slatko, biram što će to biti. Ne znam, mislim znam, ali jako ne znam. Da, jako je, lako je meni pričati u teoriji, ali praksa je puno drukčija, ali ako osvještavamo, ako s druge strane dijete ima redovne obroke, ne trebamo se toga bojati. I čak ući u razgovor kad dijete kaže ja bi nešto slatko, a što ti se jede? Ajmo ga poticati da uči prepoznavati je li osjećam tu glad u ustima, je li osjećam samo bi taj slatki okus, je li možda miris u pitanju, je li možda nešto želi imati u rukama i želi čuti taj moment kad odlomi čokoladu. I šta onda? Čokoladu mu daš. Neka opet mu daš čokoladu. Što je to, kako to? I onda potičemo na to sporije i svjesnije jedenje. Jer nije isto hoće li dijete sjest pred televizor, gledat crtić i apsolutno. Jako su inspirirani televizijom kad je hrana u pitanju. Jako. Da. I ako ćemo sjest za stol ili će sjest... Eto ti ja koristim. A kad ti ona gleda televiziju i kaže da je gladna, ja govorim u redu, spremit ćemo ti nešto za jest, ali moraš jest za stolom. Da. I nebrojeno puta se dogodi da joj se to ne da. Jer je ovo joj se. Da. Nekad hoće, nekad zaista hoće. Ja kažem zaustavit ćemo, ako si gladna pojedi i nastavi gledat. A nekad je odustane, jer naravno nije gladna, nego ne znam, neko tamo na televiziji jede picu, pa je ona gladna. Što mi je potpuno razumljivo. I ja kad gledam Netflix i Chef's Table i vidim onu hranu, sad bi ja korejsko. Evo sad bi baš nisam gladna. Tako jasno mi je, ali jako je to pepavo, teško, jako. Evo, nekad se mislim bi li bilo bolje da ne znam ništa ili da nešto znam. Nekad znamo blagoslov ili... Da. Ali mislim da je ipak blagoslov na kraju i da... previše smo demonizirali ultraprocesiranu hranu, previše smo demonizirali slatko, nazivamo slatko otrovom. Nije nužno najpoželjnije da ga jedemo svaki dan, ali isto tako nije otrov. I dosta nam je prisutno to takozvano crno-bijelo razmišljanje, ili ću sve ili neću ništa. Ali puno je nijansi između i kad govorimo o prehrani, odnosu s hranom, jako puno čimbenika utječe na naš odnos s hranom. Od biologije, društva, kulture, medija, naših nekih unutarnjih faktora, od psiholoških, emocionalnih i tako dalje.
Tako da je jako kompleksno. I onda mi pokušavamo to s tim ubrzat. Kao ili ću na lijek ili neću ništa, bit ću ovakva do kraja života. Ili će dijete jesti slatko ili ću mu zabraniti. Ali zabrana i restrikcija biološki dovode do pretjerivanja, neumjerenosti, pa čak i prejedanja. Tako da, evo. No pressure. Možemo završiti s ovim. Hoćemo proći mit ili istinu? Da, zaboravili smo. Ja sam malo sam odnesena s ovom temom. Da. Section mit ili istina, Anđela, slobodno da, ne. Ako imaš potrebu objasniti, objasni. Prvi mit. Ako jedem zdravo, neću imati loš odnos s hranom. Ne. Prejedam se... To hoću reći da je to mit. Da. Jasno. Prejedam se jer sam slaba i nemam kontrolu. Mit. I sad kad ispadne opet svi mitovi. Da. Ako jedem redovito, više ću se udebljati nego ako preskačem obroke. Mit. Kad imam žudnju za slatkim, to znači da mi tijelo traži šećer. Mit. Ako si dopustim sve, ješću samo junk i nikad neću stati. Mit. Lakše mi se bilo kontrolirati kad sam bila mlađa. Mit. Čekaj sad neku istinu da šalim. Dobro, nema veze. A to su nekakve stvari koje se kod nas govore, tako da eto, dobro je da sve to debunk. Da, sve su to mitovi, da. Mogli bi sad snimiti još jednu podcast epizodu. Da, sezona 2. Da, ali da, sve su mitovi. I super ste ih izabrale jer to je ono što često čujem i ja u praksi. Da i mi od naših prijateljica, poznanice, to i onda... Mi stručnjaci. Mislim, meni je drago da smo mi kao aligned. Da smo okej, da smo okej, dobro. Ali da, mislim da je dobro da ljudi čuju od nekog koji je zapravo stručnjak na tu temu. Svojim iskustvom potvrdili ono što propovijedam i ono što je stručno. Okay. Hvala ti puno. Hvala, Anđela. Baš mi je bilo zadovoljstvo. Nama također. Nadamo se da se i vidimo uživo nekom prilikom. Negdje. Da, isto. Da. Hvala vam. Pozdrav. Bog. Pozdrav. Bog.